Kakhulu sithi mina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva okhulekayo uDr Mhlongo bathi babakazi into ziyenzeka umzukulu wamakhehla. Wemadoda masikhuluma ngosiqoqoqoqo sikhuluma ngesokana lali ke isalikwazi nangu umakoti nayi intokazi engafunisha ukuguga. Siqonda ukuthi nje la kaMhlongo kaDimba basasizwa abantu ngendlela emangalisayo. Njengoba ubona nje siphekela utshwala siphila nje isiZulu nje phaqa. Isizulu phaqa siyayenza imicimbi siyakwenza konke okunye. Nali nekhehla likhona lapha. Shutha nempunga bayibone lapha emhlabeni wonke. Na ingwevu ikhona lapha. Enone zami sezimile impahla. Khona liphumile ikhehla liyangandawo namhlanje. Ukuthi nangi nemthombo lapha mvelo yonke into ikhona la. Abantu basasizakala. Simemezele lokho ukuthi ngomhla ka6 ngomhla ka13 and 14 sobe sikhona la imigaba basisiza abantu. Uzothi ngomhla ka14 and 15 and 16 sise Cape Town. Cape Town enambeni ethi 0671657485 barawundele nje igceke ubakhombisa ukuthi masisuke sithi sike emagabheni sizophumula sisuke siqonde ukuthini ngeke sinike kodwa location ngizokwazi ukuthi semagabheni. So ke mofuna nje no round amagabha uziwaqede nje wonke round babone ukuthi masikhuluma ngokuthi ngempela izinto ziyenzeka sisuke sikhuluma ngani. Masikhuluma ngokuthi izinto nje ziyenzeka sisuke sikhuluma ngani. Conda ukuthi nje umuntu ongakafiki la kaMhlongo usuke engakazi ukuthi ufunani kodwa sifuna ukuthi nje usuke endaweni zonke emhlabeni wonke jikele Eastern Cape, Mpumalanga, Cape Town, Goli anibancanyane kuyivini la komTuba la eduze nje koNongoma yonke indawo abantu abasuke khona basondele namlazi omncane efolweni omncane nawe eNtuzuma kuze ubone ukuthi sibiza abantu bale eduze asiyayithemba ngomsebenzi wethu sikwenzayo kodwa sifuna umuntu othena usexayekile washayeka sifuna lo muntu onjalo umuntu osadlala sicela sixolela ngalinga sithindi 067 165 7485 ibambe